دایکا چه اولتانینه دیاویا اواج بو شهر و سرلدان آنیه نخوریه سلیمان احمد و آسیای کلی چاوه بسرای باوه الفسیار سیاره ازناور اره اما دوی برنامه خدا دو شوپا فرزنده بگه بکوین دو شوپا فرزنده سلیمان احمد فرزنده بک ده سال 1882 دا لوی گندی چیرانلقا کوپیج دایک تبه باوی سلیمان احمد جی میرخواستکی نافداره امر باف کر او برا ده شهر و سرهلدانان دا در باسته به امنها سرهیم فرزنده بکن لپشت ماجی تربا مله عبدالرحمن درهیه وقتی عثمانی ام بیشن که جمهوریت چی بود عثمانی درباس بود سریعی خال پارتی zulmeki پر bir milleti rakir bir inanca bir milleti reis kılıp kıyafeti bir reis ve kuştun tadalı kirin zulüm dikirin sarık bir de seri koy sarık tıkalaştın ve tütünay kaçak bir tenir let kısın le karet kirin yani rencidet kirim şeref oy dileysin yani millet ev zulmahan tadağını tevdi evveli meci kalkı cemete harba urus beyay derbas bu berçibun di bu tazibun di bu perişani di bu yiyecek ne bu giyecek ne bu valaji go mevka mücadele diye mevka zahmet eziyet diye harba urus ra topa urus meclis sendine yani emeği herkesi tiraya emeği aşiret tenetiratına شرن وانین عولین لگل عثمانلیه لهمبر روسانه ده مالباتا واندا دو آلاین حمیدیه هنه باو کر ده ناو آلایا 27 دا جیهتگرن ده بن فرمانداریا خالد بگه حسنی دما که سرهلدان گل وان دست پیدکن او جی به وان تجربه این خو ده ناه سرهلدانان دا جیهتگرن امی ده برکه و نها بحثا سربوری وی دناو سرهلدانا سال 1925 یا شیخ سعید و یا جیای آگریه بکن بیچاره دا حرکت مالامه بیچاره دا بیه چاوا بیه بیچای شفیق عبدالباقی لای محمد بگیره محمد بگ لای صوفی پاشا صوفی پاشا کالکی به پینجا یعنی پاشای عثمانیه ترفیه داره دشن سر شفیق دوی جیار اکته اسکر اتی بودی اوی جیار من دل بره گچه به حاضر نینه فلان خبردان بربهف دشن نهفت خن سلاح آگر دوی چند هفت داره ملا گیرونه حتی زوانات بیمش ناف در کبن اوش در ناکرن هفت خن و چای دوی هفت اسکر بیزباشی بریندار بیاتی نکشن emel servi hükümet mebud dijmen yani tesüceki kalki mi tine bu Süleyman Ahmet Uşağı. Eca çakirin akrabayı pejatı riviye Rabun eca dağıtı sergündeme. Avaz ya derbası be. Al serviya çağı bu hareket imala efendi bu yek. Biz pencada. فرزنده بگی دناف خباتین تفگر آزادی دا جشتگره دما که دبیه خالد بگی جبری لارزور میگرتنه یه لور جسر پانوسی را بفن بیتلیسی لسر خواسته که خالد بگی حسنی او کرم قول آغاسی قاسی شیس سیاری ددن دو یکینا که خالد بگی جبری دبه بیتلیسی لی درنگ دمینه دشتا رهوای شون وابد گرن جدو گرتنا خالد بگی جبری درباره شیخ سعید
و خالد بگی حسنی دا جی بریارا گرتنی درتی جبوی خالبگ دیگرن خالبگ و گرتن خالبگ آنین هاتن zaten siyaseta wana ev bu. Bu xalbegi berend ve belgaha ra derbas kir. Hege kurabune peşin bedaxile kirin go berdin. O bejin bernedin. Uçağı ittifak avantine. Em ki bigin emi berin bukujun. Xalbeg ani patno sir ser sen paşa ra derbas kirin. Sen paşa ra derbas kirin rabu ev olarak. Teşekkür mezuna gotiyem biyad bejin. Mektup dinvise. Adı propagandacı evet serbest değilin. Mektup dişine ve biraz çil meclis zerek şimravşine. Hayat tamı bari bir çil meclis zerekiye. Ama mektup çet kevet desi Salih Bey'i laibi. Salih Bey binbaşı bir. Şube reisi bir. Hakçı Bey mi becin şime sakiriye. Salih Bey mektubu elde etse Cem Halil Bey'i, Cem Bağıkva, Cem Hüseyin Paşa. Dve Bağ, dve Halil Bey girtine dibin dişin, çil mecdi zerek itkazet ve hayattan bağlı bir çid veji. Ekorola dve belki hem Halil Bey ihtiyacı hebe, zeratine pere bişine. Dve Bağ, ava şifre, çil mecdi zerek yani çil hav insan merfeki akıl başı, biraz server hayata me bağlı bir biraz mekil lazım ki. Biraz derbas kim beğerin. Evan me haber jwana derenkti. Afimin ferzende Şemseddin Halil Bey'i tabi 15-20 yara. Saat kim ki Halil Bey girtine qad vem qabigin xalati rebi barın. Qad digine seri gava kutşa seri perske dveka Halil Bey ji haber he. Acaba Halil Bey hat şul verma çabu und kit garaj mara bejin çan hava perske ve mala xirane de Halil Bey seru beli adın derbas kirin. فرزنده بک او خالد بگی حسنی پزمامن. دمکو لشکر جبو خالد بگی حسنی بگرن دین او دورا گنده مل مصطفی دپیچن دلیر دبن مرتال. لشکر دروش ناکن دستوالا باشپی شون وادکشن. جدوه پرناکشنه سرهلدان دست بیدگه. فرزنده بک به یکینا خو لعنیا ملازگری و خنسه ملد ده سرهلدانه وان درا هلد ده بن کنترول خو و او آلیکاریا خو جبو فتساندنا سرهلدانه چه بر به آمده آستنگ تکه پیشیوان ده بره دبه بند فرزنده بک بگرتنا شیخ سعید را فرزنده بک باب وی سلیمان احمد کرم قول غسی خالد بگی حسنی جمالباتا شیخ سعید شیخ مهدی شیخ دیادین شیخ علی رضای کوروی به جنوزار بری خوددن روشلات دمکو تینی هرما تندرگی میلیسا پیشیوان گرتیه غیرتا تندرگی رانا که جوان خواهی درده که به 7 روژا شهر دکن خدا بیجن ویالی سینور لی ویالی سینور جی جبوان اولانینه نیزی قرقولا کلیسه کنته پاستارین ایرانه دوراوان دپیچن
Çünkü ha İran'ı vati kuzmasın çarşı siyar çedbe zaten. Çarşı siyar kadı yine hevdi. Başı gelek iyi gönüllü için edinici serbest verdin. En az da düsü pinci siyar hevune. Bu yava için. Zaten embejin 25 yıl despetki 26 da dışın İran'ı. Avşar evan çedbe. Da havşe da bana embejin havşa emirtumandı bejin. Hükümeta İran izvara tuzak çetki. Beri avun silahlı gücü koy, her askeri koy, tamam kısıya doğru süre tedbir koy elde bana tıkıyor deri. Ama işte bejin demel me haksızı bir emtkazın siyasi olarak, siyasi mülteci olarak hem dava hakkı koy bikin. Avuç bina silahı koy dayanıp başır. Serbiya tartışmaya çetme. Dese herkesi tatiki danı. Silah ağırdı be. Züve silahıydı be ana baba günü. Lava heft kemer. Karkimin Kerem Kolavası Avdal-ı Misli gelek insanıma tevnay aklı mezana bizim. Ve derip şehit kemer. Eko jehlas bir gelek insan zaten jehlas be. Eskerci gelek jedimre. Eskerci İran'ı. Bu çay yapımını her zaman birindar bunu. Ağa heylemin limin ve makulu heylemin limin Asiya'yı bizden gazi girdi godaleli besra'yı Deda'yı dara beşaraka giralime çebu kalika aleme kavmi بالا خودم ایرال حوشا کافر امرتم الله السرکانیه ایروش ایوالا خود داد نیرم تدنگه گره گره تومتی کافه ظالمی للا و دنگه سوتا میرا تافه بوریه ین کجوی شهری خلاص بن خود گیهینن با اسماعیل آقای شکاکی آن گوسم کو اپی انور فرزنده بک تبلی سرهلدان اسم کو جبیه نوسا پشتی vantışta başlayın Cem İsmail Ağa. İsmail Ağa'la ittifak dikir. Ev hükümette İran'ı gene celal hevtkın. Hükümette İran'ı teyser var. Hene celal var ser hükümette İran'ı. Yani şart ki mücadele ki زدت کن یعنی لی حدریا وان لورتنه پر ناکشینه سالا که شوندا لور بازی دی بروی حسکتیلی سری رادکه و دردکه و جیای آگریه فرزنده بکجی دی سال 1927 دا به یکینا خودتی آلی کاریا سرهلدانی Di sala 1929 da serhildir ji bo serhildan tengav nebe dixwazin serhildanê heremê bidin belavkirin bi yekîneyên 15 kesan heremê belav jî dibin di van peyûran yekî da ferzendebek jî li herema Hesen Qelê û Serîqamşî rê dibire dema ku rê dibire çend zabitan bi malbatî dîl digire hevjinên wan lawa dikin ferzendebek wan berdide lê devlet jî vala nasekine di berfambara sala 1929 da ji bo pengava sala 1930 meha Haziranê biryarê girîng digirin fermandar Salih Omurtak pêwîrdar dikin ji bo geliyê Zîlan jî bîne çoka Dewrêşbek.
hatta dertkevin evi doğu bazı gayet çiye em her deri hene ev dikkat on dağılmıştı bu çay. Beli şer heremi de hani kutşer şurada degu ya. Je aliye azmi dest bitke caril cikitxin ama kesici ne kuşun çeynakin. Gaya hebuna xwan nişandıdın. Yani kırmışı asker nekin, asker kunel asker neksine. Ba komutan eğer rast var öyle. Nivîskar Osman Sebrî di berhema xwe ya çar leheng de bi van hevokan behsa şervantiya Ferzendebek û wê pêwîra wî dike. Dibêje ku Serdar İhsan Nûrî Paşa Ferzende digel şêst swarî şande nav eşîrên serhedan ku hespan peyda bike. Tirkan du alayiya şandin pêşiya Ferzende. Ferzende hespên ku civan dibûn Spartin 10 swaran. Bi 5 swarî êriş kir. Şer bi awayekî brûskîn dest pê kir. Şervanên Kurd ji pey bavê Elfesî ajotin. Bîstek neborî neyar dest ji berhev berdan û her yek bi alîkî da revîn. Ferzende wek bazên ku dikevin nav refê qulingan dajote ser wan. Di 11 Haziran 1930 da leşker dora çilayê agiriyê dipêçin. Bi balefiran bê navber 7 rojan bombebaran dikin. Şervan bi tifingan çend balefiran dadixin. Şerekî dijwar pêk tê Ferzendebek şerê birna reş da birîndar dibe. Di 20 Haziranê da tevgera leşkerî ya ser geliyê zîla dest pê dike. Bi teyaran bombe baran dikin der û dorê û gelî. Di 16 Tîrmehê da manşeta Rojnameya Cumhuriyetê balkêş e û jankêş e. Teyarên me ji ser şakiyan da bomba dibarînin dibêje. Cemê geliyê zîla xwîn dirije. Ceneze ji roda diçin. Herî kim 15,000 kes hatiye kuştin. Pirnakşîne hêza serhildanê dişkê İhsan Nûrî Paşa hevjîna wî Yaşar Xanin bi tevî hin şervanan derbasî İranê dibin. Lê İran û Tirkiyeyê li hev kirine. Ne valî ev lehiye ji bo wan ne jî wî an. Devam dike hatta sonu mücadele xwat kir. Ayrıca jikî gundî em bêjin ji wan re yardım ekçî biya nanek biçiya avek biçiya tenê wî gundî hekaret didî zilim didî tehdad didî evarat vê bira hekareta me negîje vî milletê me em bi ji navê derkevin herin carê dîsa çin Cem Smaîl ava vir mücadele dikin piştî vê mücadeleyê saz jê dixetin. Hükümeta İran'a sözleşmek için yani siyasi mülteci olarak bu bölümünü servi abinin fazla şu İran'ı hükümeta İran'ı bura nihayet anlaşmış mı siyasi mülteci olarak dava hakkı koyup kirana sebebi carek imza da ivari carek imza da karakolu yani
روی دجاره امضای خود دا ای مالا نادر بگی وانجی چون مالا سین پاشا او چون ایرانی بو مینا مالکی دولت اوه خیلی بیا و در تبو مینا برا مالکی سکنین اما باقوی گلی وی داوی صاحب و حتانی همه سکسانی هبو دهاش مرا دگو بارم گوتنی خواهی راست دگو گو رحمن فرزند مالا گو مدی نادر بکات نادر حسین پاشا و بسیار رحمتی جات گو لی پرسکر گو نادر بک سلامتی که خوشی گو هم باشم گو جای بسیار رحمتی جی پرسکر آموزا بسرا گو آموزا بسرا جای گو نادر بک باشی دورمات آیلات فلان گو کلای تیجه بو دیگری کلای چند دیگری حساب تمیز که باقو گو بسرا جی گیریا گو ام جی گیریا مرفی و چنه گو چما دیگری نادر بک گو انام کا باشو سلامتیش کاتیه قمسله کی عجمه yani yetkili ki bana rıka kwa kutame derbas bin dev dini me kurmaja da habera dev dini kurmaja da habera yani jmara da habera zana az kurmaja jmara da habera ali khimnabe li na khimnabe az bu yudigrim hariyata meclisi meatiye girtin en perişan buna edin Nadir Bey radbelet khat şenasene Abinin فرزند چند دقیقه پیشی ولیت خطی مالی دوی که بسرا کی هات کی چو چا بو دوی نادر بی باقو گوی چای جتون هم کد گو جتون هم کد گو همه بسا علم بینیره شیفشی دوی خواست گو از il دوی خواست از اون نویجه بس نک آه جان دیگه دیجا زمولیت خست گو اوج منن هیری گو امجی نویدن خبردن گو رحمانی فرزند بگی هاتیم نویدن خبردن گوله نادر هات نادر کشان نادر حسین پاشا گوچما نه سنی گوله هات نل بالوش گوتم ساعت داتم گو kaçı گوله هات گیریا دلیم مشهودیم تب گیریاز چما گو حال مسئله ها آپرین فرانسه ساکری بیا با جارا دینی کو ساعت کدیسا دوی بسا و دماچه کی مهبو مداتم گو وشیره دماچه چاکر دویم وشارتیه دوی تمادم وشارتیه دوی جشمارا بینی آرد دوی دوی نکابیگه شمارا بیکی لازم بو خب بیجا بینی از هرم لیخم ناینن دوی وشارتیه دوی هلا بینیش کاره کن نبیدی از شوی خواب بینم دشه دوی بینی دماشید زانه وشارتیه کو وشارتیه تینه دیدیم با خوی رحمتی گو دماشه که توبلی بگو ها بری کفات دستی خدا گو بیا وای چند جرا برانی فیشنگی کنترل کرد ایدی باسه فیشنگی زیدهش نکی که بیتنه هم بیا بگو تا گو دماشه جای دینیست یا دقیقات هفت فیشنگ آلده شش فیشنگ آلده گو یلشمیشی توپ هایی کرد دماشه خیز برخواد چو گو واتی گو چو گو بسرا گو ها باخو گم گو چاوت برزه گو چما باخو گو تا چما جرا گو گو باخو چما جرا نویجم گو bu Şeyh Badin Adi dini ki tiyana biniri ama ferzende Allah Süleyman Ahmet'e ya ana ama rast verip gavura ya xwat kucen vit kucen ati abi gو yom xeberda hin nam beda uzam şabu gو ek revi hat gو mala ve xiram neve gو ferzende lexis ev gavura kuş gو ferzende çu فرزنده بک هفجیناوی بسرا کوریوی الفسیا و بنتارا جای ناوردا دگوندکی دا چشتی بن پاسار دوراوان دپیچن دخوازن تسلیم ببین پفچون درتی الفسیای 10 سالی تی کشتن فرزنده بک بریندار تی گرتن اولین دبن گلا خوی بشرا دبن تهرانه گرتگه ها قصری قنجری دوی گرتگهی دا گلک گرتین کرد هنه جوان یکشی نادر بگی حسین پاشایه جنوزارن سرهلداران جی در وای گرتگهی ده خانی آن دا بن چاو دا گرتینه
بسرا خانم به ظریفه خانم هفجینا نادر بگرادمینه ده 14 گلان 1933 دا دما که هر دو جن دچین گرتیگه هفدیتنی رای دارد بشن که فرزنده بک مریه لینا فرزنده بک به بیبختی جاردانه و کشتنه لی خلطا دلی وان وسا زیده که هر دو چاوین ویجی درخستنه بسرا و ظریفه خانم میتی فرزنده بک هل ددن و تهرانه ده گورستانه که دا ولد شیرن بسرا خانم لسر گلی که فرزنده بک دنویسینه که مرین سر میران را فرزنده بس رای بسیدن قاد کرینگو ازیدگو ارو فرسنده مالات خرابه للات دگو از فرسندم لولات بشنجی اردی دامیر جانا بسر پوزم را کتننه